السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجايا فيا جرتني كيرو أورمو خن بها خلت خن كيسا خن على هند خيسنو بك جرتني دتي أكا جمدن إسرنجا أرودو كم متيسا جباوتو كودن إسرني تجرا إسين اسمالي وتن أدون كم متيسا يرو أما خستخن أكانو كم متيسي أنا اللي يادو سندن تيادن جولة بيارا ما خسا قوم تاريخ الكرجي عارفتي في القسيم دررما جرن واتكو الرئيسني حاسو بربادي gurra khaysan qaratane ega akkasuma guyya khalaysa ijolle nama 350 hayr rafiamudan gara finfinne boni jiran buune jirra anille warun wajibu ray akkasumati akkuma buunelle nama hiduu fi minamilan jirtu baqala turuma ganu raksani gallakmane amma namu kharabiyo fi khafafaciyane jirra hala khanani khanem sagalee kana dhageessan hundi keessanuu sheershee walii godhuuf namoota hidhaa jirtuttis akka isaan abdii murannetti hima boleeyyan keessanitti akka isaan gammadanii abdii hin kutanne gammachuun akka tattaan itti beeksisuu barbaadeeti haaluma kanaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtaniif qeerroo fi qarreen ilmaan Oromoo warra hidhaa jirtan isin hundaafu ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan warri sagalee tana dhageessan sheer godha ijoollee hunda gammachiisa nutis warra baatii 7-8 hidhamne irraa akkasumatti guyyaa dheengaddaa waraqaa nu kannanii koronaas nu maraamaranii waa hunda fixanii kaleessa ganama sa'aatii tokkotti buunee jirra saniifuu hundinuu ilmaa biyyatti waan gallee jirruuf waa takka yaaddeeyna gammachuudha hundi keessanuu carraa keessan eeggattan malee akka duriin hin jiru isiniin jedha. Oduun gammachiisan har'a nuti qabnu kanumaan isiniin jaa anis ijoollee Harargeeti kanaafuu asumaan itti fufaa galti. Akkasuma itti Suudaanii omaa yaaddeeyna ijoolleen hidhaa jirtan hundi keessanuu ni galtanii yoo rabbi jedhe rabbi sinaa galchu. Duraan yeroo achi jirrutti olola garagaraatu deemaa ture nama hidhanii nama gadi dhiisanii waraana nama oofanii nuun jechaa turan hundinuu qalbiin keenya maal taana laata jennee baay'ee taphachaa turre. Kanaafuu ምንም ነገር አታስቡ በአማርኛም ነግራቸዋለሁ ምንም አታስቡ ነገር የለባችሁም በሰላም ትገባላችሁ እኛም በሰላም ነው ገባን 300 ስንት ሰው ነበር 50 መሰለ እንደዛ ነው ገባው ከትላንት ወዲህ ነው ገባው ምንም አታስቡ እኔ ደግሞ ታጁ ይባላሉ ከሻሸመኔ